Reincarnation Mathangi Mapok haiba wahai asi viewers singsu thajabibra karigumba miyoi ama siraba matungda mapok ama amuk poklakpada hanagi mamangi mapok adugi wari pumba ningsinglaga poklaklabadi kamdawani adubu yamna tangba ama oina masimak real life asida India gi Agra hairiba mafam asida thoki marup mayam ngasisu mayamgidamakta yamna interesting oiba video ama puduna laksari marup mayambu DAshil 2.0 4Ever gi anoba video asida taramna oksari. Year 1985 Toran Singh Titu hairagasu khangnariba angang asi sahi ani fawba phadrinida khungang aduda leminaba homin kaminarakpa angang singdagi hana maron thoklakhi angangna maron nganna tholakpa haibasi mama mapa singi oinadi haraufam thokpani adubu Titugi mama mapa sidi awaba ama mayoknari Tituna sahi ani surakpa matam swaidagi hona angak pawa kaya ama ngangba horakhi. हम पूछते थे कि हम कौन है तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है. Tituna mapada aigi icha aigi nupi kadai da chatkhrbage makhoige unage haina tattana haikhi hairi wahai singa si tabada Titugi mama mapa animak ingak ngakhi masida Titugi mama na karino nangna hairibado haina hanglubadasu Agrada leiba aigi Ashengba family gi wari ni haina su Tituna khumlakhi. मेरे यहाँ मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लोए तो मेरे तो क्या कहते तुम माँ बाप और भी माँ बाप Nakhoi aigi Ashengba family nate Ashengba parents nate haina tattana hai aigi Ashengba ima ipa Ashengba family di Agrada lei haina pangkapta su kapi ahanbadadi angang asina panghaida haiba child wild imagination oiramgani hayeng chauraga marai fajakini khalambani adubu kuiraga wari asi serious oiba asumasum henjelakhi. 1988 Tituna sahi mangarom surakpa matam asidadi mahaki behavior asi totally change tokhi aigi ming Titu kaude aigi Ashengba mingdi Suresh Verma kawi haina su hairi mahaki nupigi mamingna Uma kawi aduga makhoigi machanupa ani su lei mahaki Ashengba mapagi mamingna Chanda Bharti kawi makhoigi yumasi Agrada lei aduga Agragi Sadar Bazar da mahaki Suresh Radio kauba dukan su lei haina Tituna apokpa mapada haikhi. इनकी दुकान है वो मेरी असांजवाई कोठी मेरी है aduga masida yamna ngakliba asina mahak matau karamna sikhibano haiba si fawba mahak ningsingli haiba asini Tituna asumna hairi mahak numidang wairam ama thabak halakpada mayum yoromdaida nupa ani khakna makokta nomaina kaplambani hairi sahi manga khaktamak ngairiba angang asina aigi nupi angang family mayum dukan amadi mahak matau karamna hatlambano haibana chingba angak pawari kaya asida Titugi family asi haifam khangdana awaba ama oikhi wari asi makhoigi khungang aduda sinba thungna tanakhi khungang adugi miyoising adunadi Titu asi lai oknaramgani but changlamgani hainakhi sahi manga khaktamak ngairiba angang asina sahi manga gi angang dongna tawraktaba asini Tituna apokpi mamada asumna su haikhi aigi nupidi nongmata segai tugaiba sari sete aigi imadi sari lising kun piba fawba setli aduga nangna amanba segaiba sari asi setlaga karigi mapan thoklibano. मैं दो थी पैर के बाद साड़ी हजार तक तुम तो मम्मी मेरी उमान तो 2000 की साड़ी पहनती है तुम गंदी धोती थी बाहर मत जाओ करो. Masanupa atomba Titugi mawung matawasi mama mapa anisu gyan taramkhide masin manau taruki manungda Tituna atombani mahak nongmasu beg masa amada mafi yomsilaga mahak mafam asida lainingdre aigi bangloda chatlage haiduna chenge tokhi Titugi mawung matawasina mama mapa amadi family member sing asi awaba ama oikhi upai leraktabadagi Titugi mayamba ahal asokna Titugi wafam sing asi achumbra chumdabra haina yengthoklage khalamki masidagi asok mahaki marup amaga Agrada leiba Sadar Bazar da laklami maramdi Tituna tattana haiba Sadar Bazar asida mahaki Suresh Radio kauba dukan ama lei haiba adu yengthokpa laklibani koithi thiraba matungda finally Tituna tattana panba Suresh Radio hairiba dukan adumak tasengna leiramba thingnakhi. सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहां मिल गई. दुकान असी उबदा Titugi mayamba asok hainingai leitana ngakhi aduga mahakna makha tana wari sing adu amuk khangdoknaba honakhi. Tituna tattana panba mahak masa asi Suresh ni haijariba Suresh Verma asi tasengna year 1983 da Agrada leramba misak amani aduga Suresh Radio hariba dukan asisu mahak masagini Suresh Verma Agrada leba mahaki bangloda mahaki nupi masanupa ani aduga mahaki parents ka punna lemine
28 August 1983 नुमित असिदा सुरेश वर्मा महाकी कार अदु थौरगा मयुमदा हलक्लमी वारी असि तितु पोक्त्रिङै था मरिगी ममांगी वारीनी सुरेश वर्मा मयुम यौरगा कार थौजिनबा गेट हांदोक्लिङैदा मियोय अनि लाक्लगा महाकी मकोक्ता नोमैना कापलगा हाटलमखिबनी मसिना सुरेश वर्मा खुदक्ता सिखी नोमै मरुना पानखिबा सुरेश वर्मागी मकोक अदुगी सेम मफम अदुगा चप मानना तितुसु पोक्लक्पदा बर्थ मार्क अमा यौरक्खी चही मंगागी मतुंगदा वारीसिंग असि तितुगी मयाम्बा अशोकना तारुबदा अदुकी मतिक शॉकिंग ओइरमखी मनाव नुपा तितुना तत्तना हाइबसिंग अदु मथंग मथंग अचुंबा ओइरक्ली सुरेश वर्मागी नुपी उमागसु उनरगा वारी पुंबा लिरमी अदुबु उमानदी थाजरमखिदे मतौ करमना अग्रादगी किलोमीटर 17-18 चटलगा लेबा खुंगंगी अंगांग असिबु महाकी नुपागी थवाइना हलकपनी हाइबा असिदा थाजरमखिदे उमानदी अहानबदा असुमना खनखी सुरेश वर्मागी वारी असि तितुना खबरदा थेंगनखिबदगी खंगबा ओइरमगनी हाइखी अदुबु तितुनदी महाक इबा पाबा थोक्त्रिङै ममांगदगी हौना वारीसिंग असि लीबा पनबा हौरखरबनी अशोकना उमादा असुमना हाइरमी सुरेश की फैमिली असी मखोई विलेज दा लाक्तुना मसक ताकथोक्तना तितुगा अमुक्तंग उना थोक्सी अदुगा महाकना नखोइबु मसक खंगब्रा हाइबदु यंगथोक्सी हाइरमी मसिदगी उमा अमदी महाकी फैमिली असी तितुगी मनाक्ता लाक्लमी मखोइना लाक्पा मतमदा तितु चाक चारगा लेरमी अदुगा उमा अमदी महाकी फैमिली असी लाक्पा उबदा तितु हराउना चेलक्लगा मखोइदा कोनसिनखी अदुगा अपोक्पा ममा मपादा असुमना हाइखी येंगु अइगे असेंगबा इमा इपा फैमिली लाक्ले अदुगा उमागसु वारी सानदुना उमा अमदी सुरेश वर्मा मखोइ अनि खक्तमक खंगनबा वारी कया अमसु सानखी उमा अमदी महाकी फैमिलीना चलमदाई मतमदा तितुसु लाक्लगे हाइदुना कपखी अदुबु सुरेश की ममा मपाना थेमलगा अमुक लौबा लाके हाइरमलगा थमनमखी अदुगा तितुबु नोंमा अग्रादा पुरकलगा करी करी निंगसिंगलिबनो हाइबसु यंगथोक्सी हाइरमखी तितुगी वारीसिंग असि अचुम्ब्रा चुमदब्रा हाइबदु यंगथोक्नबा महाकपु अग्रादा पुरगा टेस्ट तौथोक्नबा प्लान अमा सिलमी अहानबा टेस्ट ओइना तितु असि सुरेश की रेडियो शोफ अदु फाउरगा पुखी मसिदा तितुगी मयाम्बा अशोकना सुरेश की दुकान मपा असि हेक यौबगा गाड़ी खामबगी महुत्ता कन्ना हेंदोक्लगा ओइना थौखी मसिना मफम असि तितुना खंगब्रा खंगदब्रा हाइबदु यंगथोकदौरिबनी अदुबु दुकान असि हेंदोक्लगा थौखिबा असिदा तितुना महाकी दुकानदी हेंदोक्रे हाइना लाउरखी हाइरी मसिदा अशोकसु पुंगक ngakhi masigi matungda titu dukan asida pusinki mahakna dukan asida leiriba tauriba mawong mato asi pura suresh barmana toramba adumakni suresh barmana leikhidraba matungda mahaki dukan asida kari kari ahongba thabak torom lage haiba adu fawba tituna loinamak hairakhi hairi aroiba test oina सुरेश वर्मागी मचानुपा अनि अदु तितुना मसक खंगब्रा हाइना येंगथोक्नबा होटनरमी अदुबु टेस्ट असिदसु तितु पास तोखी अंगांग मयाम मरक्तगी इराई लाइना सुरेश वर्मागी मचानुपा अनि अदु खंदोक्रखी टेस्ट मयाम असिदगी तितु असि तसेंगना सुरेश वर्मागी थवाइना हलकपनी मथंग मपोकनी हाइबा थाजरमी पाव असि अदुकी मतिक पॉपुलर ओइखी मीडिया नसु मफम मफम खुदिंगदा कवर तौखिबनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एन.के. सदानसु पावसी तारमखी प्रोफेसर एन.के. सदा डॉक्टर इयान स्टेवेंसन अमदी मखोगी रिसर्च टीम असी रेनकार्नेशन हाइबदी मथंगी मपोक हाइबा असिदा रिसर्च तौरिबा फेमस रिसर्च टीम अमनी टीम असिगी मेंबर डॉक्टर एंटोनिया मिल्सना तितुगी केस असिबु क्लोजली स्टडी तौखी सुरेश वर्मागी फैमिली की मतुंग इनदी सुरेश वर्मा असी यामना थुना सावगनबा शॉर्ट टेम्पर लेगली हाइरी अदुगा मसीमक्सु तितुदसु अदुमक उबा फंगी नोंमसु तितु अमदी डॉक्टर एंटोनिया मखोय अनि बाजार सदगा खुजी लेमिनबा मतमदसु तितुना खुजी योलिबा नुपा अदुदा महाक असि अइगी मरुप एंटोनियानी मंगोंदगी पैसा लौबा यारोय हाइना लाउखी हाइरी मसिना तितु अमदी सुरेश वर्मागी सबटल कनेक्शन अमा उबा फंगी डॉक्टर एंटोनियागी रिसर्च पेपरदा थौदोगा सिमक स्पेशली ओइना मेंशन तौखिबनी मसिदा अइखोइना खंगनिंगबा वाफम अमगा लेइरी मदुदी सुरेश वर्माबु हाटलमलिबा मिसक अदु हौजिक तितुना मसक खंगबा ngamgadra haiba asini तितुना हाइबदा 28 अगस्त 1983 नुमित असिदा सुरेश वर्माबु नोमैना कापलमलिबा मिसक अनि अदुगी मनुंगदा मिसक अमदी मसक उहोई हाइरी अदुगा मियोइसिंग अदु अतै कना नते सुरेश वर्मागा थबक तौमिनबा बिजनेसमैन अमनी तितुगी थौदोक असिगी मोस्ट टर्निंग पॉइंट अमा हाइरगदी सुरेश वर्मागी पोस्टमार्टम अमदी तितुगी बर्थ मार्क असिनी सुरेश की मकोक्ता नोमै मरुना पानखिबा मफम अदुमक्तदा तितुगी मकोक्तासु पोकपदगी दाखफम यावरपा असिनी
Dr. Ian Stevenson gi matung inadi birthmark asi past life ki memory ka connection leini aduga masi Hindu dharma chatpa miyoi singnasu thajanai miyoi kaya amanadi titu gi thodog asi well planned drama ni tawsinabani oidabani haina thajanade titu sing ngasi Banaras Hindu University BHU da assistant professor oina leiri titu gi case asida viewer singi kari mot lebage comment tobiramu mayam punna khangminasi